uya nga vhazhendedzi iḽi ḽa StatsSA vhathu vhane vha ṱoḓa u lingana zwigidi zwa ḓarathi-fuṱhanu vho ḓo tholiwa vhukati ha ṅwedzi wa Lambamai na Fulwi na ṅwaha. Nga nnḓa zwenezwo vha ri tshivhalo tsha vhathu vho no nyamaho uri a vha tsha ḓo dovha hafhu vha wana mishumo na tshone tsho no tsela fhasi. Mbalo-mbalo idzi dzi khou sumbedza uri vhunzhi ha vhathu vho tholiwaho kha miṅwedzi iyi miraru vho tholiwa nga muvhuso, nḓowetshumo ya makwevho, masheleni khathihi na sekithara ya u fhaṱa. Fhedzi naho zwo ralo ho vha na u fhela mishumo kha sekithara ya vhubveledzi khathihi na vhuendi. Most of the new jobs that are created that were surprisingly strong were in the services sectors of the economy. And this is to some extent, I think, a reflection of the economy gradually moving out of the lockdown phase, less need for social distancing, more interaction, people going to restaurants, going on holiday, and involving themselves in services activities. Mashudu mavhi Nyakalo Katane wa miṅwaha ya 22 ha khou wela kha vhathu avha vha zwigidi zwa ḓarathi-fuṱhanu vho tholiwaho. Katane u na miṅwaha miraru a tshi khou folela, fhedzi zwa zwino o no laṱa tshovha. Uyu muswa ho ngo fhedza pfunzo dzawe u gudedzini nga mulandu wa vhulwadze ha vho wela ḽifhasi ḽoṱhe ha COVID-19 he a vha tshi khou gudela ngudo dza human resources. U sa vha awe na tshenzhemo ya mushumo zwi khou mu konḓisela u wana mushumo. What makes it difficult is not getting connections. These days, you need to have a connection if you need a job. And then after they need your metric to be perfect and experience. These days, if you don't have experience, you won't get a job anyway. Mushumela vhapo vho Berenice Equilibe vha ri hu na u gonyela nṱha tshivhalo tsha vhaswa vha sa shumiho vho gudelaho mishumo yo yaho nga u fhambana. Vha ri u hanganea honohu nga u sa wana mushumo zwi nga swikisa kha u vha na mutsiko. It affects them in such a way that they do become depressed. They start isolating themselves from other people. Some of them become angry, as I said. Some of them, they start doing unhealthy coping mechanisms like substances, for instance, to try and avoid and deal with the reality of their situation. And like I said, some of them also start feeling worthless. What is the point of living? Vho Equilibe vha khou ṱuṱuwedza vhathu vhane vha khou pfa vho hanganea uri vha songo fhumula kana vha ye u wana thuso.